U peršej časti emisiji Dobri večer Vojvodino budeme emitovať reportážu zo premiéry predstavy Potvori Zvonimira Pavlovića, ktorá u koprodukciji Ruského narodného teatru Petro Riznič Ďaďa i Dramského studija Ruského kulturnog centru pijatok 1. marca vyvezena u Novim Sadze. Potim u Vidzice, co še slučovalo na festivalu nove ruske narodne špivanki Ružova Zahradka, ktorý otrimani v nedzelju 3. marca u Novim Sadze u studiju M. Treća tematična calost budze pošvecena mljekarstvu, a u Vidzice i najnovše vydanje emisiji za mladih Puls mladih. Dobri večer Vojvodino, na štvartog na 20 hodzi.